step number 2 boyikuthuse kuba ukhulule izithandelo ukhulule izithandelo zamantwana awugqibeki ngoba sukoqala ophakamisa isandla ngalo uyasiphakamisa isandla but sofuna kudilwe nawo boss dilo kunengqondo yona iyatransformwa yona iyarenewa yona yenziwa ntsha ukhululwe kwizinto zepast engelakhulula ngayo engqondweni wasitheni amen ekwatha umusindiso kwekwatha enye into usindiso enye into ikharetha sikwazi usidibanisa uyakwazi uzithathetha ezigulini kodwa umqomo uyahlala uyakwazi uprofetha konke athethe into ezintsha uyakwazi ushumayela konke but ikharetha yahlala ngoba ayifumani ithuba labathile ngokuphelele namhlanje Nkosi uphela 2024 mandingangena 2025 nezikhathi zomthetho odlule abanye basathwala izinto abalibala kuzo bengakholwa abanye basathwala izinto abagqitha kuzo yabona umuntu ongajujuzeleka uba wathakathwa umama masonga yenzekani ngoku waselapha hayi bangasekisina njalo abantwana hayi bangasekisina uba wathakathwa umama onjengalo umama ambonayo okule height lokusimba xa embona ubonela umhlola mphakathi yeba akakhupheli kuwe izinto yeba ukhuphela kulanti kodwa ingxaki ungakathuthuzeleka usithulela kulenza ibona efana leyakudumasa amandla yedini intuthuzelo kaThixo aliqoleli libaphi igratis uyaqola unikwa ukuqola ngoba lento ayikalungisi Let's